Mabize kamba we kuchilala. Eisimu yange yatuuka ku level ntitemala sawa diswika ibiri nga battery kaliku. Oluji netandika ovuga nintandika n'okwogera. Musawa ibiri battery bewereku. Eyasooka okukimpakanya mukyala ali mpumude tidda kwogera liina aye kye nakola namufuula political assistant namukanti amasimu gange ga receiving onkobere era tubikoleku era natandika okuba nga buli kyenkola mu constituency enkibisa muye amasimu gatandika omukubira ni saadi nabenda batuwa bayidi nti bamukubira banfuna saawa eno ze nankuba ku isimu ye bayisaawa 10 libaliziraku nga battery kozechi kwayenze nkitegeera kwa butyaga mukubira manji so botaku system nti esimu ekube iwe mwene obone missed calls oyire mu okube era yono jo kweyagana nti isimu diba 50 goso sokogana yaenda kwogera dakika 10 ojo kweyagana nga botukira kuwo kutano mutwe guli kuluma oba oli mu engagement yindi bali kweta wano bawale ojo kweyagana nga tokasobola aye ezira luna kulwendekereranga ku balonzi ninkanti tikagema masimu necho lwaki ezira buzibu ba mu constituency nole mategeera tutegeera wafiire omuntu era walumuka watuukayo tutegeera wali obuzibu era wabayo era chovobo nanti ezira kubya isimu akanti constituency ba mu buzibu batu wayalo bakola ki kubayo so eri ayinze emiliyoni anti chendika bantu ayenda ntunda mbakoti akali akatale ntandike gaba kakaire oba tuide ku isomero lino main street tutunde oba tujje tutunde tutunda tiri mu constituency chetuliko nti nababikoze ojo kubagoberera nga bali kubye babayi batundanga nga bali mu mivuyo gya mataka kutunda kino kutunda kire kale tuliko anti okukola batuwa bwali geme ebintu nekisinga bulungi omusala gwenfuna gwene ni gwente matema kwera bwe guwawo oba gumaze na kuikumi wa weeks ibiri oluwawo ze namba ndabike kankuwe ko ekifunya ku nsonga y'isimu nenze omuntu yena yeso okubire ku mukwano go mu constituency yindi Tijinja North Tijinja West okube Kabale okube Rukungiri okube West Nairo omusango gwe basinga ovunana ababaka giri emisango ejo yatubulaku tagema isimu obatiri baako misango gitya esatu yatubulaku tagema isimu obatiri kolaki tiri baako bana mwenda kulowooza nti buli omuntu ayenda kwegamba Uganda yona ababaka babanga kibenda bwagema ki masimu be but wete ku mubigere byomu bakoyo Mohamed nenze lulala oyete no program eyo just kubita muluna kulwa MP okuvayo bucheire paka bwalambala oyina isimu likubanesa omwenda ogwobwire ate buli omwalo oza akubyaloza niyenkana alikuba akubye but imagine omuntu akubye isimu nankomedi ebirala alina obuzibu ayi baloze mpita wesa sente ankomedi ali kati ndikwenda bwa mitwalo gitya 5 aga ndikwenda mitwalo 5 giti jonka omwana embere etabwike ndikwenda mulumisa mwidwaliro ankomedi njako anti ankomedi amazima gali nisai no nzira ikatulinde biche tupange tubone ati lero aga mukodo and by the natural enzo mtima gwange mugabe kyovanzira sente aja kati mbyo mulamba emitwa namusaba bwa mitwalo 5 jonka giti omusado bana abantu bachuka aiti yandi baire aga nga yatwochi sakasana nga twayiwa omubiri 5 ayi nga taidi nti 5 ejo abaire namba 10 olunakolo nkusaba 5 taidi nti 5 ejo nido eriyo ababayi n'obwetaavu pera no mukobe obakobera amazima baniga obabulaku obula ogumusango pera n'ekivaamu ngokoti bana mukide itakali neria eria basiramu ebugembe yali jo bita standard gauge leirwe akitaka ejo cyani nani mwene ekivaamu kuli ku ekyapa katuye tutekwe ekyapa ekindi government yesasula ife ofune sente ojo bawe pera neyo tubagemera twaba twalembiro batunige medi tulina entalo nze ni mwene nze tidingana wona nze ndio tingoko ya muta mivusanga nine entalo naba abayibi ba mataka ndikulwanagana nabo nine entalo butimpera ni bine byo kusayininga niba kama bange bene bakati parliament mwana